ओम अश्वस्ते पुरुषोक्तमन्त्रस्य सत्यनारायण ऋषि पंचदशानुष्टुभिषडोषाच्चतिष्टुभिषन्द परमात्मनगतबीजं पुरुषदेवता पुरुषमेधे स्नानकरमणिमिनियोगा ओं प्रज्ञात्मनं मुष्टाभ्यं नमः ओं भोगज्ञात्मनिभ्यं स्वाहा ओं स्वात्यात्मनमध्यमाभ्यं वज्र ओं दिव्यात्मनामिकाभ्यः जना ब्रह्मणे सुत्यात्मनिष्ठाभ्यं वज्र तपोहवजात्मनेकतलकरपृष्ठाभ्याम् ओं धैर्यं सदा सविद्रमण्डलमाद्यमरते गौरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटे ध्याये ध्यानविश्वं समर्पयामि घण्टवादनपर्वः ओं हरिः ओं सहस्रशिरिजामृषा सहस्राख्यं सहस्रपाद प्रभूमिं सर्वदस्वादसिद्धं तदङ्गल पुरुषदेवेदं सर्वं यद्भूतं यदभव्यम् उतामृतस्नाने तदन्येनातिरोधे यतमानस्य महिमातो जयमुष्टपुरगा पादस्य विषभूतानि त्रिपादस्यामुतं दिवे त्रिपादोदिपुरुषपादस्या भवतपन्ना ततभीषं विक्रामश्च सदानसनयवे ततो विराजो विराजो हरिभोरुका तस्मदज्ञा सर्वोत्थमानि जज्ञिरे सन्धामिदसमानस्मादिजायत तस्मदस्वादयन्दैकेन्द्रो वैयान्त गावोजस्मिन् तस्मात्